mukama wita simwe baronje ba Yesu Reverend Ronald Karege ya chapel na Wachino Garuzi Wampara district omuri Ankole diocese ahabwe mbabazi embasimira Ruhanga kandi Ruhanga naye bare kongera kubagerera mbabazi no kubakorera bikuru erezoba ino mushorongo kurugo mu kitabo cyo kutonzya wa Yeremia eshura ya kashatu omushorongo gwabiro na gumwe no gwabiro ne ibiro no gwabiro ne eshatu nagira ati konkechi ninkizuka nabwo cyo nyina amatsiko embabaza mukama tuzubwaho no kusasira kwe kuguma hebero byona burikasheshe zibansiya obwesugwa bwawe nubwinji yagira konkechi ninkimanya abishe mware kinte cyo kuba no kimanya no manya kandi or confident oyina masiko otari kubanganisa mwene Yeremia yagira echo cyo ninkimanya nebindi no bibirije kandi bishe mwe nanye echo cyo ninkimanya echo cyo ninkimanya kandi nico nyini iramasiko nico nibona kwenda kwimusiyeri izoba kugira ngo ogere amasiko mu rubyone umushorongo gwabiro ni ibiri yagira ati embabaza mukama tuzuho embabaza mukama tuzuho yobe no manya ngo mbyoro kora byona embabaza arangane zo kutegeka kandi kora amare kuzacira wayongera kumwe kwasa ezo mbabazo noja kongera kwireba umbyoro kora byona noteka hengaro umbyo kora byona noremba bazaranga zakora kandi mbabazi zo nizo ziri kutukozesa yagira ngo mbabaza mukama tuzubaho haza yagaraka yangera ngo no kusasira kwe kuguma hebero byona ishira hangaye nembabazi no mutunji wembabazi kandi atusasira nambwe no takabo ryaho ukaza kwerarikirira ngo byo ukoze rero hanga ngo utakusasira apana taraho kibicira hanga atakusasira iwe kikuru no kumwe kwasa ukagero torahanga ni jo mbisho gawo ngerere mbabazi abo kuba nacyurira ngo yene mbabazi kandi ngo nosasira bona bakwesiga bakwijariwe yagira ngo kusasira kwe kuguma hebero byona ogwabiro ni shatu yagira ngo burakashesheze bansi nambwe neri izo bancho twarebero busheshe busya abwezo mbabazi nsya kandi izo mbabazi ko kumara kuzakiye orera buri kimwe cyo nakinduka kisya embabazi izo nizo zibani ikora burakashesheze bansya no Yesu bwawe nubwinji eshara hanga no mwesugwa no stabire besugwa rahanga atugirire mbabazi yaguma ryo mwesugwa yaguma natukorra no tambura no gira no genda no shohora no reba rahanga nakwebembera abo kubakaraganisa nagira ati ndiya kwebembera magenda gawo namagaraka nicyaguma nakwebembera ubutosha bwona embabazi nisya burikasheshe kona kandi zigumaho tuzubaho taro burije kushesha ngo embabazaranga zawaho zuru ariyabo abamwese mukama abangererege kandi ayongere kubakora byembabazi nko kwembabazi zigumaho utosha bwona zigume zongera kanyombi yanyu zongere kanyombi business zanyu zongere kanyamirimo yanyu zongere kubakora bikuru omuzine rya hangata titwe nariyo mwana nariyo moyo rukwera amina webare mukama wembabazi zawezo kandi webare nabwo kigambo cyawe ukongera kutukoraje abwezo mbabazi zawe gumaniza bansi y'ubutosha bwona ngo burukasheshe zigumaniza kanya zigumaniza bansi y'ubutosha bwona nambwe no mukama rahanga tata nitwe nico tubereireho abwezo mbabazi nico tukusimira nico twebarizo ubutosha bwona mwene yongera kora bikuru omagaraga abantu bawe yongera kukora bikuru ubutosha bwona tumensimo urunyi rw'izina ryawe yo Yesu Kristo mukama witu mukama baherezo mugisha mukama bakizo mushana gwamisho ryo butosha bwona bagirire mbabazi kandi ngo mugisha gwarango bushobozi bwona gongere kubakorera bikuru gongere kuzamira umo yanyu gongere kuzombi yanyu byona kandi ogo mugisha gongere kanyisezo mbabazi ogo mugisha gongere kuba manyisezo mbabazi ogo mugisha gubarindo mu rugendo kandi gutabargaho hati nebro byona